ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ha kami jong atar uyayong araja pesan ha kapor khat wish teng min min kat bagi pulit bat ki CRPF kidang don duty hakmat ka Pushpa Cloth Store hajan lailat hayo mendi pathar kinsan kelawan kawai ka kali rongli ka badon yo registration number AS01 AM7750 bat kani ka kali kadai ka belapen herstat bha bat ketemu banrat iki CRPF ki basyong ha ka syuki ha kapor bakidang up duty Marsen yo ya ka jing pen herstat jong ne kali ki CRPF ki basyong hasuki ila her karat ban lajim Pat hadin kata kila lait caka-caka ba yang gani ka kali handai sa sisian biang unongnya ulapan phaya ka kali bat ulapan her biang da ka jing temu ban phat karat na kani ka caka ki CRPF ki be ya kani ka kali handai namar ba kani ka kali katmu ban pen man sawe ki Uway na pedang ki CRPF ulas say dak sulay iki bantiet ya ka jing hang jong ka kali para ka por ba pli ka kali unongnya ulapan her biang da ka jing temu ban phat karat Handai hak ketika por ka sulai kala betai pada kuli ulak sam na lebong. Jong uway na ki basyong lang hapok kakali. Yau belatip kerteng kum niobot ar marak. Ubanang kasnong tapa darenci. Hadian kani yau ba mensau lapen kitno syamendi patar PHC pan pak sumar. Hadian bagi doktor kila dep pan eksamen kila lab baka jingrung kakiat hakamet jong niobot kala buon bat syam jing pan sumari Kumta kila pak no syawai pan. Haka jing eksamen ya unongnya usangrem ke sangma lalap ba shimla mensawi hendai ula bua jaw she bat ka jingrung ka kiat akamet jong kalong iway point khandai GL BAC nakakali jong ki lalap bun teliki bulor kiat ki pulet kliat chakmat ban le katkum ki kendon jok